Rano ujutro počela je nova potraga za Damirom Gerinom. U trenutku nestanka je bio odjeven u crnu trenerku s kapuljačom i imao žute tenisice na sebi, koje što znamo o njemu. Podijeljene su fotografije nestalog, određene grupe za pretragu. Ukupan broj ljudi za ovu pretragu nas je oko 30-ak, tu su u sastavu policijski službenici, gorske službe spašavanja, lovačka društva, civilna zaštita. Biće zapravo jedno veliko područje, znači sve skupa nešto skoro 200 hektara ćemo pokušati pretražiti. Metar po metar potraga za Damirom Gerinom raširila se po gotovo cijeloj dubrovačkoj okolici. Osim teškog terena, potragu dodatno otežava manjak informacija. Već drugi dan za redom cijelo područje iz zraka nadgleda i helikopter. U potragu je sama krenula i Damirova majka. Već 25. dan obilazi sva mjesta gdje bi se mogao nalaziti njezin sin. Pa niko mi se ne javlja, dala sam ovim slikama broj mobitela, niko mi se ne javlja da ga je vidio da je. Mi smo završili sa našim sektorom i vraćamo se u bazu. Potraga je ponovno bezuspješna. Damir nije pronađen. Nismo dosta imali nikakvih rezultata, znači pregledane su i ovi sve stare željezničke putovi, tuneli, napušteni objekti, sve je to još ništa. Vođe potrage najavljuju, akcija se nastavlja i sutra, ali smanjenim intenzitetom. Ne bude li sutra pronađen, potraga se prekida do novih informacija.